twongeye kubasuhuza mwese abakomeje gukurikiranira hafi Ihirwe TV. Dufite igice gishyashya twashyize mu biganiro bizajya bitambuka hano ku Ihirwe TV cyitwa ibihe nk'ibi rero hazajya hatambukamo inkuru zubaka, inkuru z'ubwenge, inama nziza cyane zizajya zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Keti, karame mama. ntabwo urarangiza kwitegura ngo tugende? Ndarangije reka nzi. Banguka ushyira vuba kandi uvuga kuri bunyura mu mazi. Morning class. How are you? How was the weekend? So good. Yes. So now jump on new motif, basics of drawings. Yes? So unapata ni magari huko. Unafanya yes the new Mwana wanjye rero ugira urugendo rwiza kandi uzige neza uzirinde kurangara. Uraba ureba aho nsize aha ngaha. Urakoze cyane mama.
nzagerageza kwitwararika, nzirinda uko nshoboye kose. akira n'aya 500 nugera ku ishuri uzagura umugati. Murakoze. Mamagaira. Yego. Mwiriwe. Yego ni prepare screen. Twari turi aho mwebwe. Nabyumvishe ko mujya Derek. Ushaka kunsuhuza? Makuru. Ambaza ibyo uvuga ndi kwihuta. Ushaka kubaza hano hafi hari ikigo cy'amashuri gihari? Ye kwiga se? Yego. Rara kurya ara no ku kigo cy'amashuri. Okay. Komeza. Yego. Igikapu cyawe we hariya wicare hariya. Amakuru yawe? Witwa nde? Yitwa Keti. Irinde. Umwari wase. Utsenge ahagana he Keti? Watinze kuza kwiga? Abandi bamaze icyumweru bose bagiye cyose batangiye, wowe byagenze gute? Ni ukubera ubushobozi. Aka ntabwo ugomba kukabura. Urakerekana matrice niyo ngombwa no muri yitwara. Uzajya ukerekana. Nakerekana ko nyine wakiriwe kandi wujuje ibyangombwa. Iyo hari icyangombwa kibona bugira gute ntabwo tukwakira. Kabike ukaraza kuba by freehand drawing.
Witwa? Amazina ni Umwari wa Seketi. Suhuza ariko bagenzi bawe. Mwiriwe. Meze neza. Meze neza amazina banyita Umwari wa Seketi. Umwari wa se? Keti. Keti. Nta wundi muketi dutanga ku ishuri yaje? Arahari. Arahari muri Masuna. Okay, welcome. ameze mu byanjye ko mwarimu mufasha. Okay, I think it's understandable for everyone. Of course. And it is clear. Yes? Yes. Please remember my homework. Diego? Yes. Pay attention to homework. You know why I'm going to Yes? Yes. Katie? Is it murabyumva? Somehow. Ntabwo byahitabiza, but ntabwo twagusize cyane. Yego? Bagenzi bawe bagusobanurire. Umva? So now, I think we shall meet tomorrow. Yes? Yes. Let's call it a day. Ibyo nabahaye mukore tide mubisubiremo neza. Yes? umenyereze uwo murusha Keti. Hari inyuma. Hari inyuma. Sema hari inyuma. Stop. tugiye kwicara n'abantu none bari kurangira urabona nabi Deli, Mani bile waboneka kuko yatasema ndashaka. Uheze urukuye buramu. Umaze tukagwa tumuze tugana. Hayo rariza waje ukajya kumureba sana. Bamumva bamubwira kumusanze. Ntabwo bigize hanya muze. Kate witwa mwira hose. nagwera cyane Bivuze dumira. Ari mazira funze. Ibintu byaroroshye. Nuko kare. kuprefera muri no class uzaje manza kumura bwati hariye itungo ry'Imana Iwe. Aguye umwana. Ntabwo avuga ndakazi. ubuvuye ubuzima wenyine nta kintu uramugenda urangiza abayizeye cy'Imana Ose nindeka. Ninjiri byeje. Umunyeshuri bita Derek Preference. Prefirmon.